No, danes smo še dodatno posadili sadike, ki bodo naredile plod. Imeli smo tudi majhnega pomagača, Nika. Kaj si posadila? Jaz sem tukaj posadila lubenico, tukaj pa paradižnik. O, super. In misliš, da bo kaj uspelo? Ja. No, bomo videli spomladi. Malo je si. Kaj sedite, gospa Gorišek, na dan za list? Radič in kaj še? Solato. Špinačo.